Impact News ki manung hut amiyang tabi punong po ahon tram oksiri ako nga si kanang gudro topic sa maro ina 2015 gi August ki tang humda NSCNI musung India government ka sahito kiwa framework agreement hatu ki matang tani maro ina hantak election maya yo kholok pugal loina na kai sahi ani muk se tumina le mutung da hantak election maya ngasi heng sitang ngar mutam sa khogi framework agreement ki ofum congress na BJP de yam chaw na moral sibi ofum la loina NSCNI UNC amusung economic blockade ka mari le nan bi ofum yam toina laudun lai bot BJP amusung Congress ani mangna amana amade accuse tonari zarek sida em suna so handaksi yamna kanna ni humni mari ni mangani gi mawang dagi hona framework agreement yor ba content sing du prajamiam da khangal lo na khongjang sang sin du lak li hiram sing matang da khanal ne na ba ai khogi ngasi studio da link sin du li si ai gi hack action right link sin si yamung hemant kumar ni ngomba editor khwelan paw manipuri amusung metemek edition ni yamung utram oksari welcome to manung khutna adu ai hack maya da link sin na manjit sarang tam general secretary all manipur student union manjit putram oksari welcome to manung khutna adu ai hack site link sin na khoi oza cs bizo spokesperson BJP manipur for days oza utram oksari welcome to manung khutna aham tu da manjit khajani si manjit for the last mini akhogi chahi 2015 gi august ki tang uhum da sahi tong nu khiba yana se ama sahi tong khiba framework agreement si yang kuina lepru kan handak si election mya da em sun yam kanna huji si khungjang sangsal ibram se kanaw mukhan jai masi congress ga insen bazalan masi some political pressure khra leibra habgi prajam yam da ningphung na bole madu oiram da budi adu kari gi to na khatak last word yam kan em suna masi khungjang se sangsal ibram se taung kenoni hauzik si election gi yam lang ba charang na ba haibadi khoi gi kumai magum na yam kana chathari sigi manak sida khoi gi manipur si ta seng na maning makha tamna khoi gi ingthau panba lebak amoina khoi gi british colonial period amo oina leitringe gi matam dagi hona lakhiba dugumba iramda manipur da ngasi di kari gi damakta khoi apun magi satam da maikai kya dagi khoi sakhang daba nuksit abangum na khoi singnanak libano haibasi khoi gi wari gi tangkhak sing hapetang hangat na yeng lurakan da ta seng na English ani taraga mangagi August ki tang ahum da inariba framework of agreement asida yauri machak sing kari yauri haibado miyam da khangal haiba dugumba moment amakak emsuna hauzik tongan ba political party sing adu election da koi tholak liba candidate sing asida makhoi gi political willingness kadai fawba sense of nationalism ge dugumba wakhalon adu chin ba ge haiba moment am sagat liba sibaram di tasengna masigi manipuri khunai sida chi liba political issue sing asigi marakta framework agreement se khwaidagi maru oi haina emsuna lozai maramdi framework agreement se august ki tang ahum english sing ani taraga manga da inakhiba dugumba agreement amani masigi agreement asi kari gidamakta koi chahi ama makhai hela fawba miyam da khangan driba na haisi miyam gi achouba wang amani aduga loina na haiba agreement asi tasengna inakhiba august ki tang ahum english sing ani taraga manga da koi gi national media gi mamang da koi gi NSNI amadi india government ani gi marakta tongnariba agreement asi koi gi chahi amagi manung da loisangani haiba dugumba koi gi kai khungjariba prime minister na koi gi national media gi mamang da harau minok loina na phongdoki haiba tai aduga muksu chahi amagi manung da loisangani haiba agreement asi hojik fawba koi gi sahi ama hendokro matung da Narendra Modi na koi gi lakliba coming March 31st gi manung da loisana ba akan ba firep chesal lakan da hojik haiba agreement asi gi manung da yori basing asi miyam da khangan da nagagi ba tongan ba spa state body agriculture body ma sem da bi dugumba oirambe abagi singna basing emsu dang si su fawi maramdi tasengna koigi selong ekor 1975 te inakiba adugum laba yamna mamal yam laba ekor fawa nongala ga fongdoki aduga muksu koigi 1951 da koigi tasengna matamadugi congress ki government ki koigi prime minister amba koigi hanba bharat ki prime minister ni swairba Jawaharlal Nehru na lamdam sigi ba yamna ityasik oiba koigi lamdam sigi lam oiramba mamal yam laba koigi kabo bili koigi india government na koi Jawaharlal Nehru gi matam da koi Burma da pitho okan da Manipur gi ngamkhai da thangkhang kya rakta singnari aduga amoksu 1971 gi koi gi land keno record gi matung ina koi gi 1971 gi wang da koi gi lairamba square kilometer koi gi 22356 ngasi na 22327 khak ngara kan da koi gi square kilometer kuma pan hena mangkre hai ba ngamkhai gi apun bas saktam da thangkhang kya rakta India government na Manipur gi apun magi saktam da manghal loina hairaga su ngasi fawwa Manipur gi miyam da mi paiba duga emsu da miyam bit chenja songjari ba mahiroi khunai moina fawjari badi maram kai no hakan da india government na kui tangkak kya rakta Manipur da makal makha kya gi ba thajaba kya ma piraga su thajaba kya ma mangal kan da koi 1997 da inakiba koi Bangkok agreement fawba koi 2001 da fungdo kan da mamal liam laba lamdam sigi mioi taraga ni palgi thawai koi pikham nakiba asugumba
ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯗ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯗ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯆꯦꯜꯍꯧꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯣ ꯃꯖꯤꯠ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯔꯥꯖꯅꯥꯊ ꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏ ꯒꯣꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ इंडिया गवर्नमेंट का सही तौर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से जस्ट एन एग्रीमेंट सेमना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से येट टू बी साइन एग्रीमेंट से मचा वाकद नॉर्थ ईस्टर्न की टेरिटोरियल बाउंड्री कायनिंगाई लेते हैं मणिपुर की बाउंड्री कायनिंगाई लेते हैं NSN आयन तानब खुदिंगमक that should be within the ambit of the Indian Constitution हाइबो वफम लेरमना मसिदा अखोगी सिंगनबबुदी फावे अदो तसेंगनमक स्माइना फोंदोगसु सेंट्रल लीडर सिंगल स्माइ फोंदोगसु याम सिंगनब फावसे मजिद मरुइना मसिगी सिंगनब फावबसी सम कनो खरदि थंबिरेको इवन हायंगमकसु अखोई UCM CCSK ना अखोगी भोट लेपदो मयाम को कांद मखोई कमिटमेंट अमा लबो मखोई वासक पा नत्रगा मखोई लवदो थोदांगी मतंग यावरे हौजिक से इन केस थमिबा यार्डस्टिक टाइम फ्रेम से मसिदा अखोगी गवर्नमेंट सिंग माइकैदगी मसि पिरक्त्रगदी एमसुगी मखातब एजिटेशन से करी तामा एमसुगी ना मखाताबा अकनबा मूवमेंट संसनबा दुम बनमक्ता लेबाकी लेरिबा हौजिकी अखोगी अपुनगी ngамखैदा सिंगनरिबा सिदु मतम बनमक्ता अखोगी मियांग लेना मखल मखा कैब खुंजंग संसनबा सेम सारग लेरि हौजिकमक्कीदि संसनगदबा अकनबा खुंजंग से अखोई ngasiगी फोरम असिदि हाइदोक चरोय दुबु अकन अकनबा खुंजंग संसनबदि मतम बनमक्ता सेम सारग लेरि मसिगी मरमदि तसेंगना आइना ममांगजु हाइजकिबा इंडिया गवर्नमेंट थांखांग कयारक्ता थाजबा पिरबसु ngasi मणिपुरगी मियामदा चारांगनबा मिपाइबा पुंगदा ngasi ngasi maksu fauri aduga hojik hojik khwaidagi maru issue sing manungda akoigi akoigi framework agreement si tasengna khwaidagi yam maru issue mani maramdi tasengna tongan tongan ba issue myam ma leirabasu tasengna amsu na haire framework agreement si akhanna yamna maru ina seriously lowin maramdi tasengna masi yamna sensitive oiba aduga lebak khunai ma akoigi magi liglam chatta aduga tungi punsirol da khunai apanbagi saktam da मांगदगिबा याबा काइखिबा याबागी अकीबा अदु फौजबन मरकांदा अखोइन ngasi फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मूवमेंट असि चांगसनजबनि हाइबा ताइदों ओके यमु मरोइना से आइना सुंगासाइ मनजिता सोंगजखिबदनि मसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की से याम एजिटेशन से याम इंटेंशनल संसलमदबदगी भोट मया खितंग ना याम कन्न संसलपि पोसे पॉलिटिकली प्रेशर गुंबा लेबि मामरा नत्रगा मनजितना हाइबदौना मसिदि अखोगी इशू से यामना सेंसिटिव ओइबा इशूनी अदुना थेंखांग क्या दा थाजबो मंगलमनिना अखोजी तो मुथोकपनि अना मनजितना थंबि वफम सिदा यामुं सुदुम याबिनिंगब्रा अदुगा सम पॉलिटिकल एंगल लेबि मान दा याम कांगी अखोई मखन मखल की पो मयाम कांगी कांगुसी अखोई येंगसे मसी इलेक्शन गा मरी लेनबसु याई नतग लेनदियन लोसु याई केम काइदे लेनदनबु इलेक्शन मयारा तौरेबनी अदुदा मोइना अखोई आइना खंजबदा पार्टी अमदा फेवर तौबा तौदबा हमदुना अम ओइरे रविना संजत की मतंगदा इरांग याम कंखलई अदगदी ड्रग ललोनबगी मतंगदा प्रोटेस्ट मखल मखल प्रोटेस्ट तौरई देन सिजो दम प्रोटेस्ट मखल अमा दम तौई मसी मिखल मयादनी अदो मरुइना अखोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना हौरइबा इहौ हाइ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंगदा हौरइबा इहौ से मसीदी ngasi ngaranggi wadi natti अखोई यम अखोइना मदुबदी यम फजना ममांगदा उरे ngasi 2015 गे हाइबनी 15 की अगस्त अहमदा सोगंदा अखोई सोई तौनरे सोई तौनर मतुंग सिदगी करी करी कसागी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सिदा करी करी यावगे सी मयामना दम वांग ओइना हंगलाई हंगबसी मसीदा बीजेपी की कांगुनसु और सेंट्रल गवर्नमेंट कांगुनसु करीमते यावदी नोय करीमते पाकनो ए जस्ट कमाय तो के सिदी फ्रेमवर्क अमखिं थंबनी करीमते यावदी नोय खलु साइदोंना अखोई लगा इनेशन आईएम की लुसिंगबा मा मसा कन ngमक्ट्रे अदन मागी मतमदा सिमुम सोयमा तहोबन सुमब्रा हाइबगी सुम तौना बनी पाना अदमाय तौर हाइरगा दम लाई अदुगसु मदुगी हारिबा पोतो ngасagi miyam sina adu puto ina hairaga lakwa pot amane summe framework agreement si hana kaimta yaudi habadagi hojikti yaubgi moma muk lae kamai lakya kanda ngasagi ra hoi union home minister rajnarna handakta imphal lakanda mana hairam basi framework agreement si da manipur yaudi na mana hai manipur yaudi haragadi dot khadi soina amadi kaimba ngasai wa ganu framework agreement tu da कई मखरद वहम खरद यावने ना आई लौरेबो मणिपुरी वा नत्रगसु खरद यावने हाइबे वन दे हाजिना मसिकी सि फ्रेमवर्क आसी अते खोय मयामना खनरे दुंगाय मसंग ओइबा पोट खरा हाइबनी तौगदो मयामा लेनी
यानबगी मोंगदा लेबिदा अदुगी मपुंग ओइना मसंग ओइबा पोट अमा हाइबे सराकोमा हिरम हाइदुने खोइ हाइदो हिरम लमाइदु हिरम लाखदो पोटुगी हिरम खोइ याथोकपने न खली याथोकपदुदा मणिपुर याउदे अदुगा मणिपुर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दि काहेलोइन हाय पोसिदि अदुम मसिदि बीजेपी गवर्नमेंट सिना अदुम ममांगदगे अदुम हारगा लाई हौजिकता लेइबा पालिबा बीजेपी गवर्नमेंट सि तोखरो ममांगी अखोई गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट अखोई अटल बिहारी वाजपेयी नागालैंड चलगा हारमिनी लेप हारमिनी को मधु अहुमदो बीजेपी न मधु कन तोंग मोइन हारिने मधु स्टेक होल्डर मैम तानद्रगदि यानद्रगदि मधु ngam मोइन मसी मसन मंगना दम हारम पोट मनेबा अदुगी खुदुंग द हौजिसु बीजेपी न दम सटकने न दम खलेबा दम अदुननी ngसाई राजनाना यामना मखोंग पोंगना दम हारमिदुनी सिगी पोसिदा मणिपुर याउदी न माना पलमिदो यदु ओरंगने न खले अदुना ngसाई इलेक्शन मया सिदा लाइव इशू मैम जंसी अखोइना एता एम सुना नत्रगना अथेते सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन खरना होरिबा इहौसी सेदा इलेक्शन गिनेना कसु अखोइना लौबो ओसमोय अखोइगी सीरीज ऑफ कैनो लाकपसिदगी हौजिक लाइव पोसेना खर कंजलैसिना ngसागी मिखलदा हायंग हौजिक लेपिबा मैम जे मिरेप ओदिसिंजे असिगी मनुंगदगिनी अखोइगी माइ पालकदोइसे एमिली ओर कदोइसे मियांगी म्यूट ओदिसे मुइदनी मुइदा करिगुम खरदी मोइनो मुइदी उजि सोले बुजि मपांगन सोलिमनेबो मयामदा मखुद लोनरकांदा वोट पिबियु न नीरेनी मपांगन सोलिनेबो सोन कासिदा मणिपुर की मियामना करी पामीगी हाबे पोतो मुइदा खंगनबगी अग तंगाई फदबा खरदुनेबा मोइना दा अदुनेबा एखोसागी एम सुगा तेते मयामना तोरगा होजि इल्लेगा लाइबा पोसे अदुननी अदुना हायंगसी आइना सुम ताबदा खोगी मयामा वासक लवे थरम मसु तौनेन हाय सिसु तुम तंगाई फदबा पोट मने खली अदुगा मसिन हेक्ता अखोगी ममांगे दिसो तौदुंगाई अखोगी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी अमदा कैंडिडेट मयाम कौरगा माय केंद्र एमएलए मयाम कौरगा मिरेप ओइसिन तु कौरकांदा वांगांग हलिदना वांगा कान मयाम अदुम ताइदना तारकांदा बो थादबादना अमनी मयाम कनाना कना कामे गाना करी करी सुदा ख पीर कान गांगनरिदना सिगुम डिबेट तुम तौनो पोट अमनी अदुना मसि थोथुंग नाइदे कसु कान काइदब्रा न खली अदुगा तौबददी ngसागी सोलिंगै सिदा अखोई सिदा मियांगी हुलदुमदी अखोई कनोदा येशन बने मोय मकोक्ता सिगुम मियांगी कनोम लेबने नाइदी थंबने नाइदी लवी यम नुंगाजे मरोइना हंदकी एग्रीमेंट की मतंगदा एम सुना होना बिरतना ngसागी यामना लुरुबा तंजा सिदा मखोगी कमिटमेंट अमगा लहोबगी तंजा लाखसे मथंगी लाखदा भोट खुदिमक्तसु मणिपुर गो असो असो इशू म्यामदा एम सुना ngasi लुरुबा थौदांगसि लोबिरकनेबगी थाजबा मंजित थमजरी वजबजोय मतंग सिदा हुजि बोल सि बीजेपी दने हुजि याम कन लंगसलिसि कांग्रेस ने याम कन लंगसलि म्यामसु कन लंगसलि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंग दा लाइबा पोसे सिने नदी इबन नान खोय ओजरंजन स्पोक्स पर्सन फोंदोखिबो लेमे स्पोक्स पर्सन ओजोइना फोंदोखिबो लेरे बट स्टिल मसी फोंदोकना खन्ना नैना ngasi leptari khabar da kagas ta political meeting da lep palitna lauri mamse tasena ma BJP ne piriba answer se clarity ma real answer ma yaudaba sasna ba man bagira natraga explanatory kogi mapung phaba posak ma piba ngam da bagira kari gi malim se mase khoi BJP na mapung phaba piba ngam da bina te number 1 ai kan da hajar election ma ya di issue kudi mu puthok patam any issue election gi issue oigira oiroira adamai to na khoi satra gi sangstan singna maru na si em suna tor issue a justified way mioi kharana political party na injan bani kaina haib da yaning de maram de sidana ta pato issue ma yam su puthoreba adubo hojik framework agreement gi tor pasina political party in the gain da yam da lose da si kaltung di hygienic adu da mioi kharana khoi gi kari haitare political magi laibakta gain and loss lak panina injan ma man kang mun mangang ba si khaki one ba adu framework agreement is manipur mi me amna yam satin misunderstand tawe ba mona misunderstand tawe si kari no da india da kulai pa ba sangstan singa shanti wari sarakpa agreement por pa history sarakpa mai khanjaning yanan da 1946 gi february tha da gi ni akoi nnc ni link khalaga yam chaw movement hojil re NSN IM ji yenger di ZF jo na taram movement ji sati da mapang kan kulai jam pai matan mo ji adu gi matak da keno lei popular support yam lei adu mo ji negotiating table da porok no hono da india government sana ki ba game plan mayam hai tare ko mo sei na tv ji da loi hai dok padi ade akoi mo gi agent na kari na faction tan ba matan ba sorok mo ya da relocate yam taw hi ba ko tawro mo no mo weakest point da 1975 gi silong accord sign taw gi ba November thada adu the step sana framework ahum jaweba framework ahum se kari no ai kan da hujin handan ani ni framework ahum ya nam da indian constitution no honor to godam ne indian citizen ne ya godam ne si ya na hono da matam yam changi ba next da phare mogi second adu hek laithar moi demand ji greater nagaland su yaroi ai se 1975 ki da yawe
ada 1975 da ahum su yaw jina kainda noi khulai kan wan di commission tongni ada da moi gi NNC na next year gi February March loin tongni loin tawgi ba muna du yam harau na tawgram ni na India government su oi tok tok pot yam moi da bithoki ba samna da moi lari sungai hi taba general juhe to inam rami nang kari winning ai BSC commandant oi ge thak to hele manipur su dia ju nyam kui da taram bane ada i bharat ki mafam atai da license kan pi ma da 0.3222 non prohibited bore kain leba naga insurgent su ga chaw officer ai di carbine view kain no ngoi su license te psin mi ne ba ko na phaya ba po ne bam da ko admai taw na matam ki kan khaba NNC lo sli fizo sign taw ya de ma ge manau no pa ke yele amadi ati di mam san taw ma di ai Indian citizen na te na la chakra ga dai de legi dreba hada ki zo admai taw na ai si da point ta panjau ge ngasa ibu manjit na haibo 1975 ki Shillong Accord si da India government asoibam tawe ba soibi thawai na tawna te ko naga gi problem si loire akoi framework si loin haidu ba saran si haidu pa kan di kamai to ke ma si any equalize by organizing is tawe ma si senior leaders in science na hara ra kan da Shillong Accord sign da kam bu betrayer ne they have sold away our cause kain tar ga 1975 da sign 1980 da NSG link laga sign to mi si phanyam tak tan hat ki ba insurgency loidi NNC loiraga su insurgency loideba aduna hojibuk sum jathara ide sumaina punjab ta su khalistan gi movement ta kana san longo wall iduna congress im tam ikham du kangdre sai nei to no tham pha de kap na hat ki kana the second rang leader china mu green horn haigada china haigalaga peace process je lasting we hening ida chi thugai bi process barar bartawe are india gi na ta sri lanka da khoi gi ningchang bidang ne LTTC gi mamang da khoi gi organization trend pa le meba Sri Lanka government ga peace treaty sign to no di ba oi hat kraga LTT is na ko we are the true champion of ilam movement na mo na taraga ang pa brutality to gi last mo su phajan loi gi dred na masigi protocol se ko gi atai ma pham jin ta we ara ga hoji ko gi manipur prajana chingnari se aching na pham thoi issue loi kok to pham thoi kari gi no ai yum eviction to dori di cha ising kari ra phiron chet pa cha da ba adi gi fears di leibam thoi ba adi gi mathak ta akhoi NSN ai mam da tai naga body sing ji short rattling am tawe ba mai ti yam saw le ba thang ji lan di tong de pangking the king bai type to masi yam tawe adu moi press statement ja da gi bs aten ga thui ba chana ba yar do ya ma pangang ngai moi mai ti saw le ngai bi dong tawe ba adu som sa akhoi mai ti si da moi yam saw ba gi men yam dei ko ma to ai ngasi camera mang ji panjar adu ga framework agreement da August ki tang 2015 da sign to masi moi gi peace talk di 1997 di hauren kale ai 1997 lai confuse re ko ada peace talk si to bukan da aham da NSN IM hojik lai disu akoi Indian citizen ate Indian citizen accept taroi na matam mang re ba ada da moi na kari ha ge da Delhi da wari saroi Amsterdam London Bangkok ka en tawmi ne ba ada ito no moi da pressure ke am piraga ihan han lagi frame je si accept taru matam changi ba okay akhoi si Indian citizen accept to chen adu di greater Nagaland question akhoi yam kinadi se masigi mu koi na mo si muktan lei yam seng na haira da aina muktan ka haira ene se na tar ga sorom di ko muktan lei ge le re hebron de loi na hoi jelle mo se hoi jelle matung da mo ani suba frame se greater Nagaland gi demand give up to we yar ise sigi mamang da akhoi na cover da kai de udu pressure camera piri number 1 da khablang wa to re adagi pararon ambush tore si akoi framework agreement sign to dream among ni go adagi prime minister na kutak decision lawe adagi moi tanar ga destroy to no barawa undu chansel laga moi ke hom de attack ta buje sipai cha men si ge ba matam da khabari ying bio akoi NSN ke gi leader khablang ji Rangoon hospital da mas na lai la krab Rangoon da adada mana kiman garna akoi gi Burmese government da ai bodyguard you have at the same time ashak so na Delhi da na lai ni ko so my to know pressures is takatan biraga if you walk out of the peace talk see what happens hari India government bargaining power ji hengel evs adal moina constitution ji accept to gramina mamang da China gumba Pakistan gumba Bangladesh leading the go moina support to salam dama khoi internal affair onto kredna onto munda pare hoji khoi negotiation chatharani but within this two framework no naga greater Nagaland question raised we are at the same time Indian cousin honor to yarga makha jathar bane ba makha jathar ba hoji che process loidri yam sangi ultimately framework si lorga heta chana ga dab nate
पार्लियामेंट टेबल तौगनी कैबिनेट हाना पुथोकनी पार्लियामेंट टेबल तौगनी नेबरिंग स्टेट की चीफ मिनिस्टर में लोइन कौर तानगिनी और पार्लियामेंट पास तौर कांदा सी चटनागदबने अरे होजिक लेरी नहान मसे अखोई बीजेपी ने सीरियसली कैम लोगी यंगबिगो हनक श्री राजनाथ सिंह लामिदो बोर्ड को लाकपनी चुमी अदो अखोई बोर्ड को लाकपसिंगी स्टार लीडर्स दा मा यौरम देव अतै ति मैम ले प्राइम मिनिस्टर जो हयें लाकने आई वेदर्स ने यागद्र खंगदिको अदै द राजनाथ सिंह ने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने मा लाकपियो न कन हाइबने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट से मागी ऑन वर्ड तगी मफम महमुद मा हाइबिरमेना मणिपुर की करीम त याउदे हाइबसे अदगी मथंग दम वैना हाइजनिंगो पॉइंट दी NSNIMC entity mo lawi GOI entity mo lawi ani sina kai wari sana kanda atoba third party amagi interest sokpa yaning ba yaning du yawrde adusu stakeholder ni yawgodom ne handaki akhoi biz talks da even Nagaland phog yawde Manipur yawde Assam yawde na hai badi akhoi gi interest karim ta kai de have ne mase akhoi na chhatra sing na su khoi gi yengbi ba sing su khangan jani akhoi gi interest kai ba yawro men khalasine legally sana ba yadaba pone aduna hojik mayam jina pakat panina ngasai haijabedo eviction tokdori di pawa phagale tare kya tokdori pung kya to khangni mon poina adugi fair de leyeba sigi fair je LA tongna ba akhoi framework agreement je lo yam thuna lo ginin khale ko aduga kaimte yaudri si yawra men khalasi parliament khanar kadone ba akhoi MP mari leiri dina adu congress ju MP ni fu mari leiri adai asam ju mayam leiri non BJP mayam jina sign tawduna 2/3 majority yaudri di chana bete yari dori ne adada hojik se kana gumba individual la body kharana kari gi yangandrino kari yangandrino hanu maram na kaino ni peace process kaidana ba moi ji lum lari ba Nagaland gi organization kaya na masi chana ba yaro i ka ba hogre ba moi ba se dunia dani yam chai gre moi Nagaland gi chana ba yaro e bit ma har kani bo highway am yauri ko badu yam detail lai haijaroi ba hojik moi ba hingen ba highway se koi darkar da ba kana peace process permanent lo singina ba nagai ju amun tholok tana ba aduga hojik se mayam na kari gi yangandrino kari gi yangandrino dai sida pakhom tang bijage hinjang ahom thongen khalasi angang khana mahok tang ninge mundri be poche sobuk sogdri go aduga entity ni agreement sign the way se khoi leba ni war su sim yeng biu file tham da soi ton raga ani khak exchange to ni copy long no yadri ba photo set tawraga ama tawraga sin hybrid hazaro ngaran hana ko internet mayam thadroi na framework agreement contain na Manipur game sokte Nagaland hakte ni anga hui mar poso mayam yawi ko adu su mayam ira na si authentic oi di hai ai authentic oi mo inum khali anoi da no hojik singa si se ina framework agreement copy pula en khala sine akhoi gi praja sing da si original ni natte na khang ba means lai ra ba tho do mo di ne ba tho oi di ne art di parliament table tor kan da akhoi na si content yaw de na hojik mo framework si manu da khara fill up taram be adu bureaucratic level la tawni lali chumi ka thana rakani political master di draft rokini ko aduga copies di anium thoga di yam phasda signal chatlina adugi ne nai haijani last day why haijage naga body sing is short rattling se kitang henle aduga akhoi yung henmen se yobidi press na sunya mo se ka khara ka no toni mai ti da sahon wa yang ngange ba chana ba su yara da ba ngamjing ngomoi da ba hoji akhoi BJP sarkar se ayam pong na haijage ba NSNI ngo pet lam thap jam lai rapone but military solution chung pam pam deba 1981 82 oza bisisar koi Manipur kan kaling matam che BJP pokri BJP the 1984 da pokpone 1981 82 sai da Delhi University ki college ki wall kone makta Manipur army na naiba hore che ke army taroka sida ABPP BJP ki student organization ko moi me amna EU wall je Manipur se India ni kari no chip hai thajal nairi di nupigang kari rep tar di Manipur se military bula le heb se sina Manipur University ki wall kari tan EU ne ba northeast the military sina se BJP inception de yaning gi de ba aina hai je haijen na brai se watam dai gi maru yam mem la ba oi sem base ni dilim se limine moi ho bani hang bi o se aduna madu gi theory da hu kai na se thare Manipur da military sason chala ba yaroi everything tawdara so state government na civil police na sumaina koi sibuk ta itham jagi ke okay yam ngaji oza bijoina yam maruina hojiki framework agreement si just on the process ni magi final outcome maletri my content ma karan to budri adubu santi purna no khonam kanda naga insurgency gi solution purna hono kanda madu step amani khongthang amani habi ofum duni hoi majid hoina hodadara ngasai gi akiba leiba khoi de sol tan bo khona bududi yamna chumi adugu masi
ꯃꯁꯤꯃꯛꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤ ꯄꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ब्रेक के मतुंग मियेंग ताबे पुनम पो अमुगा नतराम ऑक्सरी अखोय ngasi खनजबसी अगस्त 3 2015 दा भारत सरकार अमसुंग NSCN आइम अनिगी मक्ता अखोय गे सही तौनखिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अमसुंग मसिगी साफु मणिपुर द करी ओहेलकपे मणिपुर द काय फाद काय बियाय अमसुंग ngasi राजनीति की अचौबा लालोंग अमोयना हाइबा पोस्ट यामना अचौबा टूल अमोयना सिनरपसगी मतंगदनी यामु मखा मुक्ता जनिंगसी इंडिया का बैंकॉक डिक्लेरेशन की मतुंग दा ओवर 80 राउंड ऑफ टॉक पीस टॉक सी अदुम चथकरे कोई जाबजो इंसुंग सा हैबिरे सोल्यूशन सी तसेंगनमक नागा लालहुलुप का ngasi बौद सानबी वारी सिंग सी लोइसनबा इनाइ दिनाइ दे तसेंगनमक मसी कनाउ सु हाइने मोगी लीडर सिंग से हनुरु कांद सिगिर कांद लोइसिंग काइन खनब सुमाले काहे इंडिया सी अमरोम दा अखोगी वांगांग बदा डिप्लोमेसी दी याम हाइबा लाइबा आमने सुदुम हाइनरी अदो सी अमु लक्सनी पोसी अखोगी ngasagi NNC fizugi matamdagi NSCN IM dagi ke IM amu tholakpa adi unification amu tholakpa adagi di reformation amu tholakpa adi manipur da mu kaidharpa mache sum kaidharpa se India government ki tactics yam phajana sudum sanaba sumale ado hantaki framework agreement si akogi peace solution program gi aroi effort ti male यामो खोनि सुमताजा बदमसी फेडरल स्ट्रक्चर अखोगी डिफेंस करेंसी एक्सटर्नल अफेयर्स दी अखोई जॉइनली इंडिया गवर्नमेंट का नागालैंड ग दुम समिनबा तोपना अखोगी सेपरेट फ्लैग सेपरेट पासपोर्ट कायन मयाम सु हाइदे अदु मसी वफम सिंगसी ऑन रिकॉर्ड मसी ऑथेंटिसिटी ओइदबदी माले यामो हुजिके लाकदबे कनुसी करी ओरकदबु माले फिल्म से ने येंगदबदी बीजेपी हाइबा पार्टी से अखोई इंडिया दा पानखिबा पार्टी पुनमक्तगी मागी तोंगानबा मसत मखक नै हौजिकसु अखोगी कनोदा रूल अमा हाइताय माना कनोदा लो अमसे लो अमखसी कनोदा इंडिया दा सनहंगदबने हाबनी लो अमखक लेगदबने हाबनी पोटसे हौजिक अतै मुस्लिम गी अतै नत्रगा नतै ट्रेडिशनल लो लै मयाम सिंगसी लोय तोथोगा लो अमखतंग लेबगी पोट पांदम अमखसी मोइद लेरिब पोट अमने अदुनी लेरिसे अदुगा ngасꯥꯏꯒꯤ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की मतंग सिदा मणिपुर से पंदबदी याय यावदबदी याय अदु अखोइना ngасꯥꯏꯒꯤ angang kanona emsugi mairui singna mi pairiba adagidi civil society organization mayan फावरिबा पोसिदी अदुम फावगनी habadi ngасꯥꯏꯒꯤ तामो बिजोन सो थबिर दुंगाई इनेशन आयमना अखोइगी माना ngangakpa salakpa adagidi तौसरकpa थबक सिंगजे अदुम मसी मणिपुर की काइनबगी वांगता मणिपुर काय वांगता तवी यंगसे अखोइगी मणिपुर लेगा की मखादा लेतबा अखोई कनोमा लेगाक अमा सेमबगी डिमांड तौरिमनि होजिकसे होजि इकोनॉमिक ब्लॉक चथरिमनि कांगु चथरिमनि सि मयाम लाइनि लाकांदा अखोइगी अमुकसु मोइना करी मु हाइगेदा अखोइगी नागागी यूनिक हिस्ट्री से इंडिया गवर्नमेंट अमा सखंगेना हाइबम यावरिमनि सिनेबा नागागी यूनिक हिस्ट्री से करी नोसि सिनेबा अखोइना याम कन्न सिंगनरिसे मसी अखोइगी असेंबली दा हारगा MLA सिंग द पीबा मेंबर्स सिंग हाउस के मेंबर्स सिंग द पीबा प्रिविलेज गुम बने इदि लवेबा हाबदी मागी डायमेंशन लेतबा अर मागी मैग्नीट्यूड लेतबा कराइदना कराइ बॉक्स सदोक पुया पोट अमनेबा अयेंग सेबा अखोइना ngасꯥꯏꯒꯤ नागा हारगा लेरिबा फुर मसा मयाम मणिपुर लेरिबा मयाम कांगलो मसा मयाम अदगिदि सी नागा दा पुनगदबनी आइमोल लेरिकोजे आइमोल सिसु जे अनि थोय होजि इनेशन आइम तौरिसे अमना आइमोल नागा हाम लेरे देन आइमोल ओइना लेनि हाइबा कांगुमजु लेहौरिनेबा तौरिसे अदुना सिगी मरक्ता हाना सुनबा नुसिनदबा मयाम थोइजे हौजि ngасꯥꯏꯒꯤ थार IRB की कनोसी पोसी लोहप यारोय गाइना आर इरांग हौरिय पोसे मसिगी ममी अमने अखोइ खंगदबने अदुना ngасꯥꯏꯒꯤ innocent IM na kanglop mayam jingsi punjan nanaba moina nongmai sinagiba phugiba chaigiba adugi history dura khoini unique history na khoina haidoje adu sangal pe kano du oidoribra natra karino haiba khoi khangdri haibai wan laise aduna sigi lakanda atopa dimana ma sumoina simrak tambaram thupa tawi naga tabal lamjing se punjan gadabani hai podama hoider manipur pande arunachal pradesh pande assam pande na hairaga khoine ta kenu to wiya ponateba blanket wayam na ngangi ba moina man do wayam ngangi ba aduna ne khoi da singna mayam phaurise aduna ngasagi BJP ki lusingba singna or na tagana masigi se BJP ko fumjuna teko कांग्रेस की मतम द सुदुंगाइरे अमै मतम द सुंगाइरे मणिपुर की मियाम सिदा मरुइना अखोगी मैतै अखोगी कनुसिंग सिना कम्युनिटी सिंग सिना मोइना ngangbasi मोइगी वासी अनि थोकै मोंग द मखोइना लौरिसे मसि लहुम थोक पोटनेना इदि लौइ अदुना सिगी पोसी अखोइना येंगबा कांदा होजिकी माहिरुइ सिंगना हौरिबा अदगी अतै सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन मयामना हौरिबा यौसे अइना पामजबरि अइ वखलोनिको मसि इलेक्शन की मारलोइ हाइतारगदी इलेक्शन मतुंग दसु मसि खुंग चाथगनी हाइबा पोट मा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯕꯤꯖꯣꯏꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯗ ꯌꯦꯡꯉꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯐꯥꯎꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯪꯍꯜꯂꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯑꯩ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤꯅ ꯂꯧꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯂꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯅꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯏꯪꯒꯤꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯏꯪꯒꯤꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯜꯂ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯥꯎꯠ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 16,000 15,000 ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ 1,22,000 ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯁꯥꯒ ꯃꯪꯂꯥꯟꯒ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯥꯝꯒ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯥꯛꯅ ꯄꯥꯈꯠꯄꯁꯤ ꯏꯐꯥꯎ ꯐꯥꯎꯗꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅ ꯄꯥꯈꯠꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯜꯂꯤꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯂꯝꯁꯤ ꯂꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯈꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯣꯅꯣꯋꯥꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯁꯨꯡꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯐꯪꯉꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯏꯚꯟ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯗꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯤꯕ ꯍꯦꯟꯃꯟꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯚꯜꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄꯣꯏꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅ ꯍꯦꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ 39 ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 1949 ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15ꯗ ꯇꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯏꯟꯇꯔꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯂꯤꯄꯨꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1975ꯗ ꯁꯤꯂꯣꯡ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯅꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ PR ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯇ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯍꯟꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯟꯁꯤꯌꯁꯅꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯥꯛꯁꯟꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯇ ꯂꯦꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯐꯥꯎꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ RN ꯔꯕꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19 ꯑꯩꯈꯣꯏ 2015ꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯛꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ttasengna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯨꯅꯤꯛ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯥꯒꯥ ꯁꯣꯚꯔꯦꯟꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯛꯈꯪꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯂꯝꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯤꯁꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯁꯤꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯗꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯥꯔꯕ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗ ꯃꯤꯄꯥꯏ ꯊꯝꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯁꯨ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯥꯈꯠꯄ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯂꯤꯄꯨꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ RSS ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ NSNIM ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯏꯊꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯌꯥꯅꯕ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯍꯣꯜ ꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯅꯤꯡꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯐꯇꯔ ꯑꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯕ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯆꯪꯁꯟꯅꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯁꯜꯂꯤꯕ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ
लाकदोरी अगस्त की हतक की था की तांग पुन मंगा दा हाइतारे लाकदोरी मागी तोान चप चाव फिरे फ्रेम मिनसी खंगलमनब हेन मखा ताब खोंजंगसु कोई जंक्शन सेम चारे ओके मंजित सी मतंग दा इशू अनीदनी अखोइना हौजिक इन्फम ओइरिसे अमना कमाय दोगी मणिपुर दा लेरिबा अखोइ मणिपुरी सिंगना मागी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से नखै सेंगना इंची महौ अखोइगी काहिनिंगदे ngaga thamma pot ama lei aduga atopa amana अखोगी कनोदा असम दा देन अदगी दी अरुणाचल प्रदेश दा इनेशन आईएम ना मोइना मोइ लमखै नि गायना मोइना डिमांड तौरी पोसिदी याम चांग याम दे अखोगी दी मणिपुर खाइबो उमे हेन चकदोनि अखोगी दी सिगी पोट असिदनी अखोइना मणिपुर मागना यामना लुमना लौरगा याम कन्ना ngang इसे अदुननी अदुगा इरांग हौरिबो मयाम इनेशन आईएम गी मणिपुर थुगाइनबा प्लान तौरी सिंगजु अनबा मणिपुरी मजा तौइन तौबा अदुननी सिगी अनिगी कन्फ्लिक्ट ने नाइ थमजके अयमदु सी मतंग दा अखोगी आरएन रबीना यामना अतोपगी ममांग थोखिदबगी मोंगदा ममांगी से मक्तदा अखोगी यूसीएम अदगी अखोगी अमुकोनुको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मैम आरएन रबीना क्लासिक होटल दगा उनदन खोदन मोड का लोबा इवन हदक सु जनवरी 35 साइदा उन सेबनी अदबो हदक सी तसिनम सिविल सोसाइटी मैम दना हजि इकोनॉमिक ब्लॉकेट की इश्यूज ना हेन लुम्मी कोन उनगने हैबना अदुंदी तसेना माता मणिपुर की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन तसेना कांद लेबा गे असोब इहो महोम तंद अमुको यूसीएम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन याम चाउन दायत लौरिनिना मखोइ गे कौरकान स्टेक होल्डर उमने खनन ने सिम तुनदी मणिपुर की इंटीग्रिटी सोपा पोसे हेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पाक पाक खित तोरकदबो गी थाजब लेब्रे लंबी अमा थीबनी आइना सुम खंबदा लंबी अमा थीबनी कमाइन तौरगा कन तौदगेना अदु उनबदुदा करी करी हाइनगे दुदा खोइदसु मोइनसु मीडियादसु फोंदोक्तबनि खoi खंगद्रे अदुबु अखोइनि येंबदा ngasagi Manipur gi manungda operate tawa port ama oina tawbanina Manipur gi kanu singsi civil society organization singi stakeholder ne na lom basu lom da basu moida kamai tor gi iskosi loisan ba yaga dage noi apam khradi hayu haiba port ama khang ai kanu da civil society organization sing da hangane na khali noi Manipur gi lamji thugai rage noi yaro haibadi oira moina khali kamai waru sinje kamai prokat ga hai potu neba ada ngasagi adugi manungduda moina siliba isil mayam dudi adum akhoi ne singnabi aba port mayam yawbudu neba laise adunani ngasagi moina Arunachal Pradesh tum salamgani amadu salamgani adum maru ibadi Manipur istane moina target tawrise Manipur miyam na nungnangi su masida neba sigi posi thingnabi amata ngairo pambaidi ngasagi akhoi gi miyam gi kanu khongjang se hena kanchen ba aduga akhoi maru akhoi mayam se sap manana lemina taba hekta divide one tawba election matam Congress election matam BJP hai base khudo kanda territorial integrity mutadi khoi Manipur le mipum khudim sing se sab mane bado khoi khut samnaraga adum laiminabam tangai phatabam leina thamjai ngam mate khoi gi frame argument si tasengnamak kari gidamakta khangalu haibanu sahab sing sai mangsu samjagre aduga mungso haiba Manipur apun bagi ngumkhai kan basidadi tongan tongan political party ko jingmang nasu kahen badi pamamoi adubu tasengna ngasai haiba agreement asigi nungda kari chilige haiba sidi tasengna UN se ngasi hojik 120 days hena economic blockade chathari tasengna mak kari gidamakta UN se economic blockade handok trim haiba si yam achobo hongam khak nainaba matam da tholakani maramdi from argument se yam ling ama sida lainaram ba yabagi jingnabadani am sude faujori je maramdi 120 days hena koi miyam gi inhuman activities me ama UN sin amadi ma gi chapminare loop sing chathara kanda ngasi Manipur miyam gi life line lambi se thadala kanda chakhau gi pukli se thananing ba puning ba mai kai de puro kanda miyam ngakko phangna ngakko makhal gi awaba chaitheng ka ba piri haitare tasengna hariba chaitheng piri basi tasengna koi gi Sadar Hills amadi Jiribam district si district one lock thokpa yaroi haibagi ba dugumba makoi gi movement ama October tang 13 da howra haitare hataki mamang gi chatki ba sahi dagi hairuba movement sala matang da khang khong dana koi gi congress ki luchingba koi gi lebak si chief minister ibobina koi gi kano gi November gi December gi tang ni panda hairuba kano si district ani do hapchalaga district manga amaga punna district taret law thokra haitare district taret law thokraba matungda ngasai hairuba keno gi movement se UNC bodi magi sapmine reba loop sing movement se henen kanchala kanda Manipur police ki koi thawai ani phaw kat khibine haitare tasengna hairuba agreement asigi manungda phummaga chelebi chel se miyam da phungdo ani apamba amsu amadi miyam da fauri base tasengna makti hairuba UNC ne chathariba tasing makoi series of agitation aduga makoi pongning da fauri badi naga inhabited area sing si makoi gi lamnen makoi na khanjai haitare adu hairuba lam se khanja bagolene na koi NSN IM na su kuki misam jamapan hen na koi gi ethnic cleansing tho akanda koi gi micham ke ama
ꯍꯥꯠꯄ ꯇꯨꯞꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯆꯠꯊꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯆꯠꯊꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ Okay. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ RNRBꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯨ ꯅꯠ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯝꯇ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯀꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ RNRBꯗ ꯊꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯗ ꯕꯣꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯂꯪꯁꯟꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯥꯖꯅꯥꯊ ꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦ ꯑꯇꯜ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯅ ꯀꯩꯝꯇ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯁꯨ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯗꯅꯕꯨꯗꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯟ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯟꯖꯟ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯋꯤꯠ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯥꯎꯠꯂꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯥꯎꯠꯂꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ BJP ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯁꯤꯁꯨ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯥꯎꯠꯂꯨꯛ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭रिꯇꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯠ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯣꯐ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NSNIMꯒ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯗ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭रिꯇꯤꯁꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯁꯦ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ BJP ꯂꯣꯌꯦꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯏ Number one, soy is 100% thazaibo. 100 to 200% thazai. Fear is kari laino. Mayam kiri se kanda koi Manipur se laibo thidna central authorities yam koi na laitreba. Central authorities je hybrid state government se. Ai Congress ka tegi nete ko mamangi ozani pam sai se himang adi mutangi amuk rule mayama. Central authorities na magi mathau se phajana tawdradi group mayam je koi gi centrifugal force hagadra maning thongtra chai thope keno si hele ebasam. Central authorities in am check the govern torabo. BJP ko sino Congress ni ko adu di mo yong tasalak pe hele. Manipur da pali ba any government na Imphal centric ai tare nagana diam sawi maiti centric na side some national side kakta governor the police pangi sing da chalu yati maiti ma sa sing gi yam saw no ning mam na ching da lam lai ge ya di hai ching da transfer ek ta kan di matu ma sa mane bok tha wa no kap ta khong na chalu he ba mana ching no sira di ang tung su ching da za wi thu chodna adagi doctor jing chalu so chin da ngak ta ngange ba aduna handaki madang da khoi yo kano khona MSU gi kano na hor is justify wa in khalle maram di Congress tu nong ada ni tahu framework agreement mung law le re aham da moi helicopter attack ko stage manager ni khangi ko machine de ya haige camera mang da investigate to gine ba kari na pale me mi do 200 meter de kap ko ni khangi CM bi cordon di adu yam hele ada video clipping tu jing bio sim tang tu zaro ada UNC gi blockade 100% CM na hawan mane CM na sponsor to bune yung man jinu da to pam hai ko mana first step low second step low center marai mating pang jara kani मादी कैम तर लिंग दन लेरगा सम चसल NSA न ताशन बा BJP के UNC के NSA के सेंटर की वाडी छादबन सी लॉजिक तो था क्या सोरे गंग इजे अर प्रजा से मसान चिंग बतावने अरे की नेक्स्ट RN रवि मसाम की स्टेटमेंट दा माजे अहमद इंटरलोकेटर वो यो हरमे UP2 मतलब नमा यागी देबा मामा साइ स्टेटमेंट ने अर मोदी ना स्टेप कर लखलम नमा ओरगिन चोंथरे सिद यावरी को करिन दा नरेंद्र मोदी सिना Home Minister book tanarandana ta long tor jike na mongo da yam ngai bam phawe mana yana ba foreign visit ma Bhutan chale next Bangladesh chale ahum so da Myanmar chale NSNIM any lal ho gi thong si mi la kanda mana si gi framework agreement ji Europe ne Prime Minister gi initiative se RN Rabina u bas da oirani khangdana handak ti na man haibne tawe ada gi yam nokning ba chingna bam na si da mi huning de RN Rabi gisu warak se akoi Manipur na RN Rabi no wazi yam lum no lawe mazu charak chahing nai ba khar ngang e khange ba charak chahing nai ba ngang is kari no da Nagaland da na traga Nagagi side is charak chahing nai ba yawe ba hojik framework agreement se August ki tang tram de da sign tok thok re Naga body masang su kari kari yawe khang de khudam je BS atem na tarik ni mitra ngani mula ga mana statement on to eba akoi on flag like any shared sovereignty matang da whatever is above the ground is ours whatever is below the ground is also our athayo to wayam ngange ba adagi magi mam ngangan last however currency di India gi not season ni haigum ba ko yam seng na dai madu choiron tong tok ba gum ba sem jawr e mo iso adagi amuk atoba chobu leader na framework agreement da Greater Nagaland give up tang soi tok tok ro matung da akhona iripsi ata pagum se ko between the line pa su kar ka tam je ba mana Greater Nagaland question je still on board hai haida koi demand tau gi nen tau ke su kai de 1940s ki tau la ani ko pi gi do government na pi dre yare moi gi military strength mukt na lei bresu zik leitre India si am satina kal la military logic se northeast the paislei khulai mem je ene sengi na te china gi dhap je china ji khangi yam sati sa khulai paislei detail haijar ro ko madu paislei ko da china na border la laga na ke Indian chipai pair thang to khred na
ai lamba tawge khaleba latest missile packing yong me adagi teina chaw aeroplane khoi globe master arunachal ta ba yare China khange India means business okay mutual respect asi matang sida ko ngasai na makukta hijigi do BJP sendri ne ona BJP gi khoi DN the years is Manipur and Nagaland notice the military season of the Yadib. Politically, Ingna, Inite, another lotion bagi step ni, Adaga, a individual Moina, Nangam the Viwane, framework agreement, not Loricanda, Tayamas, Junction of Prime Minister, Tahim, the Hermes to me, Adu state crop name Matam Jangi, and it was quite the commission to Wimatansi, but the country I didn't saw Paul Zubada. NSNI is some honorable cannot palm me. Singing Matang the Manipur, Nagasi Murder, Toki, no Panjabia. Mamang na supraste piris do long sa mani bukai de no togi ko supraste se karino ay khang art khang yam kom ni yeng e ba ti tigat na isa yen na yeng jabani loino hebron de paul thole supraste piris ba ko ji harau ji na sau ji mo su supraste se ke no khang de ba ano supraste de se kari ko ma ke da thaina chief commissioner matam british matam dagi tribal area administrator tabagi lo mache ora me ba Masih dan punjul laga supraste na pibu rameba. Ose mai tegi khoi ngang yam supraste kom na khangpra dem yam da khangdam. Ada yam china supraste yam nongning mom na. Pare tribal area da sikhe ai lam ni hare. Okay bi nangi lam moi tare nang areas di MR embustor di takadan phuwa. Tor chain chatna mesi. Ko kiwera nagaw gira. Ada ka si bi khati por je khoi ye nong pa nong ai kho collective finder meba. Collective finder hoji exist away inhuman way ne chatam neba. Supraste ta yaw le meba. Noi lam je pirage any law and order tholopagi daita noi pu ga adu moi ju harau bung khangde khoi ju khangdi sai da naga anything pire bu hardi natraga kenon tong lenga di khoi sai pakat pani hien ba pakat pani hele sai di state government tai ni congress te natiko congress khoi gi state governments na magi periphery tasan na ba confidence building keno se u da ko ire ba okay wazan tak bi samaro na BJP Manipur desk mai kai de Manipur sok pa ba thabak throm ta pakat haloi aduga BJP nation parts of the Manipur su nation state ni khoi onadi aduna aigi party thadok pa thadok taba aigi lebak ti kai bi ade bi wakhalon da BJP Manipur Pradesh ta laina tak pi bani yam ngai je framework agreement matang da aten tak na BJP Pradesh ja member la Manipur ma ka ni bai de na ya mani ai wona how feeling na akoi yung hemant de handabra Mana hene patriotic way bra tanas ne adu ide hai ge se ne okay yam ngai je ada la si BJP na akoi de minimum ba ko akoi gi mapan gi mioi sing na BJP attack the with darkar rete ba we are there inside aduna karim ta kai ba gi kena se u da bani na even I appreciate the way Rajnath Singh raje am ta lakpi sing du pi prabat la sing du pi ri ko kaina da magi party gi se da prospector solo ko de congress si sanade to re khangam ne wai to re ba aduga maruina blockation ne akoi da yam ki hangre awana petrol phang da khot da bagi mathak da ne yam mi paina ba pole ba congress so ina appeal de ngi real politics ta maji bakhalan ba chin sa ba moi na ngarang yingo ga khangam da no mi ka pe BJP ge ne seng da ro ka pe thok ta lawi no nga la ga na ZUF ne mu hai dai akoi na nga so yum ngang gare lan jare ju hai de ko ngang ma chen ki ne Ransi di trogo su sumna tausi prajam yam bopang basroi si with the pado haijului si habani yam ngaji ngasi manu pa framework agreement ke matang da khamna ne basta sab yabiri ba Yulan Pau Manipuri amasung mai make edition ge editor Hemant Kumar Ningomba yamung amuka hana tramna uksa bugal ne thaga phunduk sari manji sang them general secretary MSU loine loina oza bijoy spokesperson BJP Manipur Pradesh ahombu ngasi gi khanan ne ba thromsta wakhal loksin kyamat akogi thambidana akogi mijeng tarba punamki akogi mit mai oina ba wafum kyamat thambi bigidang tamuka na thaga phunduk sari loine loina mathang edition manung hutna phaugi one de mijeng tabi punam tagi kaini ba thani sari